te iri Rakau te wero nui. He wero I ngā pū ke ngā toa. E whākua o tinei, ko Joel te toa whai ake. Kia mau. Kia ita. I just thought I'll try something different. I didn't really prepare for this challenge. I just thought if I held my hands a bit right close to each other, I might make a difference. Ka pēhea tēnei āhua pupuri ki te peka Rakau. Ka āwhina, ka kore rāne. Kia kahara. So anyways, I just try to distract myself. Ka pai rā, wēnei mahi a tēnei taumata. Mā rokau atu. Oh, you can hear like a click when your hand started slipping because it was dead silence, eh? So you could hear a click, and another click will go off, and then you just have to regrip. So you knew your time was nearly up when you started fatiguing. Ka pā taumaha ki ngā ringaringa o Joel. He oi, ki hai e hinga noa ki raro. Ka akaha tonu. Ka u ngā ringa. Ka tau. I felt better coming into it, and I felt better afterwards. So I think I done better. Tika tonu. Ka pai wēnei kori. Tomo mai ana ko te toa tuaono mō tēnei wero nui. Ko tira karere. Never done Iri Rakau before, so it was a new experience, and I didn't take it lightly, knowing that there's last year contestants here. Ko iara te whai a wēnei toa, ko te wāroa. Ka atau a tira karere ki tāna e whai nei. Oh, the muscles, my forearms, working the most. What was going through my head, total focus on trying to anyway. Ka pai wēnei whakaaro hai āwhina. Ka pakari tonu ngā mahi. When I started losing grip, first point, then straight away my focus went off, and I tried to regrip. Hai konei ka taumaha te haere. Ka ngaua ngā ringaringa e te pē hinui. Kia kahara. But Wintoni and Tuki saying kia haka too much, and I thought I was on a roll. So I tried my best. Ka pai tā tira karere. Tomo kau ana ko te toa whakamutunga. Ko Owen. Here we go again. I was just like, this is the one I'm pretty weak at. So I was like, wow, as long as I do better than last year, then hopefully I'll be happy enough. Ka wai anei a Owena ki tēnei wero nui. Kia kahara. Ka ia pea te huarahi ki te wāroa, ki te ora. I started doing a haka up at Mauitv, and I was seeing how long I could do it for, and I was just like, please at least be past turupuku before I drop off. Kia kahara. Pakari ana te whai a Owena. Engari, kai ngā ringaringa te oti ngātu. With turupuku, I started feeling my hands starting to drop a bit, so I pulled myself up with my wings and tried to use my back a bit more, but once your hand kind of slips, that's it for you, man. Your hands and your forearms just give up. Only a matter of time, really. Ka tau. Oh, well, I think I did better than last time anyway. Ka pai wēnei mahi a te kāhui toa e oti ai te wero nui.